Kesizwe ke abanye abasebenza lesikhathi kulama lockdown kuvaliwe lapha ke. Yebo mnumzane ngubani? Uvodloza. Igama lingubani uvodloza wapha? Angizwa? Party. Okay. Kwenziwani lapho wenzani ngase isikhathi la? Uthungana. Okay, impahla ezinjani ke uchazele phela abalaleli babethanda ube ukujabule bekwazi ukuthi uthungana. Party security. Wothunga impahla security. Alivalanga lina ngesikhathi lesi. La register le staff. Yes, sibone ke lapha ke ukhanya kuyasetshenzwa lapha. Hey kuyathunga lapha. Kulo mama lapha ke, mama ngubani? Nangu ngumamlilo. Yebo mamlilo. Yebo. La uyathunga la mamlilo. Yebo ngiyathunga. Asizwe nomkhuhlane lo wecorona lo. Uzwa njani umkhuhlane lo? Umkhuhlane lo usungesabisa. Usungesabisa siloko ukuthi ngakuya ngami abantu sizwanane. Silandele iziqondiso zawo njalo sihlabe sonke. Wena siwahlaba yini mama? So lapho ukhuthaza abantu ukuthi umkhuhlane lo khona. Ukhona ngoba sesibona lezihlobo labangani esimaziyo bayahamba yikho kulesiqiniseko sakho ukuthi hathi kukhona. So ilanga lonke lelutshona vele usifakisa yeke lesi. Ngiyazifaka sibisa yeke ngiyaphumula nje ngise-toilet ukuthi nje umoya ungani uyabuyela endaweni yawo. Kodwa nxa sembuya phakathi kwabantu wathi ngiyasifaka. Kodwa lapha lihlezi lichiyene nyama 1 meter ngiyabona lapha vele. Ngibona kunje lokho kwaqala esihlezi kunje. Nenamba yethu inje. Selehlisa labantu engabe baningi kakhulu. Ngoba sabona ukuthi indawo ezincane vele kayisafuni umuntu omnengi. Sithunga nani ukwenza ukuthi abantu abalalele emhlabeni nonke kade sikhuluma nje abantu base-Britain bakulalele e-America. Lapha siyathunga ama-security endawo ngendawo ezinengi. Siphinde njalo sibe lazo izigqoko zalaba abakhuphuka ezifundweni zabo. Lokuzela bapasa ama-university. Lesikolo. Imthini yahamba kuyasetshenzwa lapha kakudlalwa lapha nangu lo baba lapha igama umbani baba? Ndlovu. Yebo Ndlovu.